tawlu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wamtasilu awamira wa'lamu anna ta'addud az-zawjati mashru'un fil Islam wa hiya sunnatul hayati mundul qidam wa laqad wujida ta'addudu fi ash-shara'i' as-sabiqah wa fi al-mujtama'at al-bashariyya al-qadima fa wujida inda al-yahud wan-nasara كما وجد عند الصينيين والبابليين والأشرويين والهنود وغيرهم وكان التعدد عند الشعوب قبل الإسلام إلا أنه ورد فيه أمران أحدهما أنه لا حد له وثانيهما المرأة تتعرض فيه للظلم ولما جاء الإسلام وأباها التعدد وحدده ب40 ورفع الظلم عن المرأة. يتي الله سبحانه وتعالى o yewtude en ka deftere makko ñeññande rese konko laaɓani on immorde sonnaaɓe ɗiɗo ma tato ma nayo. Si tawi on huli nde on nunɗata hakkunde sonnaɓen rese gooto ma ɓen ɓe jeyirɗon ñaame mon horɓe mon ɓen ko ɗum ɗon ɓurata on ɓattinde nde on oñatako nde on oñatako faljon yiɗo woɓɓe acco woɓɓe. Si tawi ko gooto haray o mara probléme kono noon Allah subhanahu wa ta'ala o daginani enen julɓe ɓen resugol ha nayo. Goɗɗo arata yeeto e wondema goɗɗo ko gooto pet gorko e debbo lanni Allah no ɓuri ɓe andude ko nafata en adna o lahara o kanko taguɗen on. Mi seedi ke mi yananama ala woore weteɗo e gonga nafa rewɗo lorro mo rewali koyna Allah subhanahu wa ta'ala kanko tan rewata nafe acca rewgol mo lorre. O maramo e kafidi ka dewal makko hay e goto wono woni noon o maramo kafidi e tagugol e wurnugol e arsugugol e warugol e immincinoygol. Kala waɗɗo dewal kafidi Allah e goɗɗum goo Allah haajaka ngel dewal ɗon accidaymo mum accana on mo kafidi mo. Mi seedi ke mi yananama o maketeɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah. Manam ko jiyaɗo o rewatake wano Allah rewirteno ko yiɗuɗa nelaɗo o naya fonnumo e Allah wona ya waɗanmo geɓal dewal kono noon ko nelaɗo mo yeddatake kadi. Sa yeddi nelaɗo on ko nelɗo mo yedduɗa, sa yeddi nelaɗo Allah hara yeddi Allah. En toriki Allah yo Allah ɓeydi jam e kisiye e yurmede e hoore o annabajo tedduɗo kanko e ɓeygure makko nen e wondiɓe makko ɓen e kala jokkitirɓe no moƴƴiri ha ñalande dargal. Yaaɓe Allah hule Allah jogitoɗon yamiroje makko ɗen woɗɗitoɗon haɗoje makko ɗen haray ande wondema ɗuɗugol sonna ɓen resugol ɗuɗɗina on ko shar'ina ɗum ka diina. No woodi woɓɓe wiyoɓe konnuma fi wargol khutba fi ɗuɗugol sonnaɓe men woɓɓe no mari nayo woɓɓe no mari tato kono haaji men e ɗum. Sa yi ligo waɗi ɗo kamɓe ɓe andi ko honɗum waɗi.
no anda no woodi marɓe nayo no woodi marɓe tato no woodi marɓe ɗiɗo kono sharia ma portoɓe wallini ɗo on ko gooto pet duwa jombeede kono ɓaatun Allah waɗi ɗum ɗon alaa ka yiltiteede fii mum ɗum ɗon alaa ka ndaareede ɓay hay ndaaroɓen no mari ɗiɗo tato jooni noon hino woodi waɓɓe engasiiɓe fii yo tabutu harano ka sharia leydi hande kadi no sella ka sharia leydi na sharia Allah ndey sharia leydi ndin hara onti wawa jombude ɗiɗo ha tato ha nayo no woodi woɓɓe noon wonɓe kontor ɗum ha joni lannaka signeede say ɗum ɗo no sifeede fi mum ko ɗum woni sabu mum wota goto ngallo fi hon ɗum meɗen andi ɗum ɗo selli kono kurukurune toon kono no woodi anduɓe woodi kadi hara ɓe anda haray noon ƴettugol ɗuɗɗina on ɓura gooto ko sunna e gurdan ɗan kabi zamanu juutuɗo atto islam arde gonɗi tawanoma ɗuɗugol sonnaɓen ka shari'aji attiɗi islam on e ka tumbodire ɓandu yanko neɓuɗe hayna jaaɗe e diina asama hay ɓen ɗon tawranoma ƴettugol tawama alyahud annasara e yimɓe chine e babylon e hunud e tana ɓeɗo fof tawrano ƴettugol ɗiɗo haray noon ɗuɗugol sonna e ɗuɗugol ƴettugol sonnaɓen ka jamaji atto islam on ɗum ɗon hari no wooda ko woni tun hari piiji ɗiɗi no ton ara nun ɗum kamɓe keerol ala wiigol ko nayo ɗum ala ton koɓe ƴettay ha koɓe faala woɓe ƴettay ha capanɗe keerol ala ɗum ko ella ɗimmun ɗum debbo on tooñete a yiyay ɓe ƴettay debbo ɓe accitatamo ɓe seedata ɓe wonay ɓe inna accidimo ha ɓay hari aɗa talaka to gati waɗaka ɓe accitaymo ha edda makko fuɗɗo lande ɓe ruttamo tum ɓe accitamo kadi hara goɗɗo jombatamo ɓe wondata e makko imo jooɗi ka suudu tun no fof hara ko tooñe debbo on ɗum hari no woodi atto islam on arde ko islam on ari happi e dagini jommugol ha nayo hattini ɗon nayonti feƴƴuɗon ɗimmun ɗum islam on ari kadi itti tooñe ɗen e rewɓe ɓen nayoɓe tooñe fiiɗa jombi ɗiɗo tato ko ya fonnuɓe e haqqeji ɗin amma kon ko woni ka ɓernde kon koye juuɗe Allah woni nelaɗo tigi ma kan Allah e hino mi waɗi komi wawi ko wota jogitoran komi wawata ko giggol ngol ka ɓernde haray islam on ari kadi happi embere cerle ɗen na ya seediro no falla ɗamari cergal ara nangal no wodanma ta wawi ruttude mo sanga falla o ka nder edda cergal ɗimmal ngal no wodanima ruttugol mo tuma falla o ka nder edda si woni cerle tati hande kadi o harmanima fannima o resoyaka nokku goo harana plan goɗɗo resa mo fi yo a resutumo ma halda e goɗɗo o resumo ɓa tati on harmanima fi yo artuga ma hiɗa yiɗimo ma mo jiidanima harana ɗum o reso nokku goo kanko yonɓe seeɗa harana sabu ma an ɗon haray no sella ko ƴamitamo o resamo amma si feƴƴi tati on haray o harmanimo taw haysimo ka galle ma no woodi noon buy kadi
kala ko wadde ɓen heƴami accitima kala ko ɓen mo sa waɗi ɗum e accitima o waɗa konko wiɗa net o wonda e makko ɗon hara wona dewgal e woni fi honnum hara feƴƴitino ko happanoɗon cerle tati o yayino ha sappo kanko probléme ko fanɗi o ko fanɗi mi accitima arta kadi ma hara hay o yahale wona toon kadi rutta toon haray ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo fuu nde himo resa himo haani janngugol babu nikah o annda fii tergal ngal mo ko honno ɗum ko ɗum waɗi haray neɗɗo on hay so tawi ɓernde ma nden iwi e o kono a innaale accitimo ɗawa wiide yahuka mon ha heɓa hakkil ma ya naɓamo an tigi ha ka mawɓe makko ɓen hay so tawi noon hara ko seedugol makko faalla kono sa wowlaali alanditirtake ɗawa wiide ar won mi faala addude o ɗo o wona ka mon ɗo ɓay fewn ɗo ɓernden no ƴawi wajano ɗon mo ha ɓernden jippo si a tawi hande kadi o mettima cepp ɗawa jokkintinde annuye si ɓe landikema ko ɗum addinoɗa neɓi a yahaali ene moodi min mi accitimo an si a wowlaali sa inni ha moodi min na cergal mi addirnomo ga komi addirimo ga ko ɓayi tigi on o son jiilan tawi noon ɗo e ko ono wawata mi wallitade ko sabu komi woni komini o adduga ha arab so yahi mi wawa famodirde ɗum ɗon a wonda e makko ha ronka hara heɓaade cerle ɗiɗi tati kono so tawi kala ko wamma e probléme hum yaw mi accitima ma si a waɗi ɗum ɗo tum mi accitima ma si a waɗal ɗum ɗo mi accitima woɓɓe ko ɗum tum hoolori ibadallah yajibu an na'lama jami'an anna Allah subhanahu wa ta'ala indama abaha ta'adduda harrama zulma amma al-yawm faqad iqtarana at-ta'adduda bi-zulm wal hadha aibun fi dinina am huwa aibun في المسلمين الذين أخطأوا في تطبيق شرع الله إن الذين يتزوجون أكثر من واحدة ثم يظلمون فهم لا يطبقون أمر الله حيث قال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا يا بي الله haray en fowɗen foti andude wondema Allah subhanahu wa ta'ala ɓa o dagini e ƴettugol ɗuɗɗina ha nayo kono noon e hoore ko dagini ƴettugol ɗuɗɗina kon haray himo harmini tooñugol sonnaɓen naya ndaaru ɓayen a ƴettoyi goɗɗo goo ɓurɗo arano labeede ma ɓurɗo mo dambe tooña arano on ma ndaara wonɗo ton on no mari ɓiɓɓe en ɗon nino nafudema tooña ɗimmo on koya fonnuɓe ter naafi noon si tawi woni tato ha nayo ɗum fof noon no dagani en no haani kadi haray kala neɗɗo marɗo moyen taw no andi sike non ɗay no haani jombuɗe ɗiɗo tato nayo fi honnum o ɗuɗɗinay mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ɗuɗɗinay leñol makko ngol o ɗuɗɗinay hoɗo makko ngon haray no haani hara wonti yongitorali gooto pet haray noon fewno men ɗo nokkeli buy e wiyata fof kono haray resugol ɗuɗɗinagol ɗum no yowodiri e tooñugol sonnaɓe ɓen si jombi oya addi bugo oya to haaji makko ala e makko tottugol haqqeji makko ɗen fof kañum ɓay haaji mum no soddelan ni ɓayn noon o ayɓe ɗon est ce que kaka dina men woni koko islam o yamiri kon yani ko ɗum waɗi ɗum ka koye ayɓe julɓe ɓen ɗum woni haray ka haqiqa ayɓe on na e dina men kan ayɓe on koye julɓe ɓe woni sabu honɗum ɓe gollitirari sharia Allah on nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri si tawi on hulide on nunɗata e alyatima ɓen alyatima sonna ɓen haray rese konko laaɓani on harana ɓen ɗon immorde sonna ɓen ɗiɗo ma tato ma nayo
harayno no woodi woɓɓe goo wiyoɓe ko onti jombir ɗiɗo ma tato ma nayo ɗum ɗon haray yahay ɗo ha jeenayo kono na ɗum Allah subhanahu wa taala yeeti en ɗo ko wi mono faala jombay ɗiɗo mono faala jombay tato mono faala jombay nayo kono noon si on hulinde on nunɗata haray jombe gooto ma ɓen ɓe jeyiɗo ñaame moɗon ko ɗum ɓurata wallude on ɗon oñotako inna almu'mina minna la yaqbalu an yunaqisha qadiyata at-ta'addud min haythu thubutiha لأنها قد ثبتت في القرآن ولا من حيث صلاحيتها للمجتمع ونفعها لأن الذي شرعها هو الحكيم الخبير فهل يشك مسلم مؤمن في حكمة الله؟ قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا jaabe Allah ande no wondema neɗɗo gonɗinɗo Allah e meɗen o jaɓata poɗondirede fii ko yowodiri e jombugol ɗuɗɗina est ce que ɗum no sella ka sellata est ce que ɗum no hani wonde ka leydi men ɗo ka ala hana wonde si tawi on ti no mari imanu ko fandi o ko fandi no mari islamu ko fandi o ko fandi o yeddondirta goɗɗo e ɗum hino wawa wonde an wi'a a jombata ɗuɗɗina goto yonanima en jaɓi si andi a nunɗata ma hay si a nunɗay ɗo a yondinorde ɗon kono sa wi'i wondema Allah yewti waɗi ñawore o sar'ini an a inni ɗum on sharia ɗon moƴƴa haray on ti yeddi Allah subhanahu wa ta'ala an no wawa wonde jomba ɗiɗo jomba tato kono wiya on sharia ɗon na ko hanno min mi waɗi ɗum kono na ko hanno e goɗɗo jomba goto kono kanko mo andi sharia on no hani kono kanko o wawata tigi on o yiɗa jombugol ɗuɗɗina oɗa ko gonɗinɗo Allah oɗa noon ko yaltuɗo e ɗoftare Allah fi o yeddi Qur'an haray o yeddi Qur'an o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala haray noon ko ɗum waɗi neɗɗo no hani watta ndeyla ndi leydi men ɗo e ndaara e tawen 95% ko julɓe ɓeɗo hanano yeddondirde fi honɗum fiisi goɗɗo no hani jombuɗo ɗiɗo ma tato honɗum waɗi ɓe wonɓe yeddondire ɗon aslan mawɓe maɓɓe ɓen ɓe woɓɓe ɓen taw mawɓe mum no jombi ɗiɗo tato nayo kamɓe kadi woɓɓe maɓɓe no jombi ɗiɗo tato nayo fi honɗum jooɗoto wiigol haray ɗum ɗon sharia ɗum on hana ɗum ɗo hana ɗum ɗo haray ɗon ko ella moranaɓe haray Allah subhanahu wa ta'ala hay goto julɗo o sikkitatako tabutugol ɗum ɗon ɓayno tabitiga Qur'an o sikkitatako si tawi ɗum no moƴƴani jama on kadi ɓa ko taguɗo jama on anduɗo fi yimɓe ɓen ko on waɗi sharia on enen ɗo buye men no sodde otoje ma motoji ka porto ka moƴƴinɓe motoji ma otoje ɗen kaɓe waɗi ndiyan ɗon eɓe waɗi essence e nebban an a inni ɓay ko an soodi moto ma on ma oto ma on ka essence o watte ɗon ko ɗon watta nebban ka nebban o watte ɗon ko ɗon watta essence ɗi tañƴinaki oto ma o yahay ma moto mo a yahay Allah taguɗen on ko kanko andi ko ɓuri en moƴƴande ko kanko andi ko hanuɗe wadde ma ko haɗata en ma ko wallata en so waɗi sharia on en inni on ɗon na on ɗo woni sharia moƴƴo ko sharia mo goɗɗo wallini tagaɗo wallini ko on ɗo woni sharia man ɗo on haray ko onti perdini hoore mum aqulu qawli hada haray Allah subhanahu wa ta'ala mo yewte nga deftere makko teddude hana nan gonɗinɗo julɗo gorko ma debbo si Allah ñaawi ñaawore e nelaɗo makko on nde o laatantomo suɓagol o inna ko ɗum ɗo Allah yamiri ɗum ɗo nelaɗo yamiri kono min ko ɗum ɗo ɓuraninmi ɗum hanana julɗo
kala waɗɗo ɗum ɗon kala yeddude Allah e nelaaɗo makko on Allah yamiri yamirore nelaaɗo yamiri yamirore kanko suɓi goɗɗum ngo harana ko Allah yamiri kon haray o majji majjande feeñude yo Allah dande en ɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah waliyyu salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله هناك ضروريات من جانب الرجال قد تدعوهم إلى التعدد كان يجد الرجل زوجته عقيما فهل إذا تزوج طلبا للولد يكون خائنا؟ لا شك أن هذا لا يقوله عاقل أو قد تكون المرأة مريضة أو ناشزة أو تكون غير كافية لقضاء وطر فهل الأفضل لمثل هؤلاء الزوجات أن يتزوج أزواجهن بزوجات ثانية أم يطلقونهن ثم يتزوجون غيرهن يتي الله سبحانه وتعالى جيدو تاغيفو سيدي كم يناناما على ورwetede gonga na farewdo loro mo rewali ko ina Allah subhanahu wa ta'ala gido yimbe mojju ben bi seydi kem yananama o ma ketedo Muhammad ko jiado Allah ko nelaro Allah yalla beedi jam e kisiye e yurmende e hore o annabajo teddiro kanko e ɓengure makko nden e kala jokkitiɓe no moƴƴiri ha ñalana dengal jaaɓe Allah hule Allah ande no wondema no ton piiji tawata feere o ala e bange worɓe ɓen ko tawata ɗum no noddi worɓe ɓen faade e jombugol ɗuɗɗina wono neɗɗo gorko tawa ɓeygu mum o jiidotako haray si tawi o gorko ɗo tawi ɓeygu mum jiidotako o ɗaɓɓi joɗɗo goo o jombi goɗɗo goo fi yo jibinanmo ɓiɗɗo nafamo kanko ɓeygu makko arano on haro seedale makko haray o gorko ɗo woni jamfiɗo ka haray na jamfiɗo few feere o ala neɗɗo marɗo hakkil wiyata o gorko tawɗo ɓeygu mum jiidotako o jombi goɗɗo o addi o takki ɗon o accitali o mo jiidotako marɗo haqqil fof no andi o gorko ɗo waɗi ko moƴƴi e weltantomo wona wigol wondema o jamfike oya joni ɓe fof ɓe wara toon hara ɓe jiidotako ma ɗum laato o sonnajo ɗo ko nawnuɗo hara mo nawni yani o wawata golleji ɗin ka nder suudu hara o marama o wallidira joni noon si tawi oɗo moodi makko jombi goɗɗo mo wallidira haray ɗo woni jonfa hiɗen andi kadi si tawi gorko woni ko goto mari woni ɓeygu makko arano on ɗon o ɓeygu makko feƴƴini himo acci ɓiɓɓe heɓoygol sonnajo goo arowo ne aɓen ɓiɓɓe ɗon mettay fi ɓaymo kala inna yatani yatani a ɓiɗɗo goɗɗo kono si tawi haramo jombuno ɗiɗo ko oya woni dugula o si ɓeygu si nawlam makko maayi o waway dankade ɓiɓɓe nawlam makko ɓen hay si tawi ko hersa jama on ɗon joni noon ɓe inni ma hara sonnajo on o mara tuuyo tawa moodi makko wata yondinorde mo joni noon tawde moodi makko wata yondinorde mo yaha jaato woɓɓe goo tawata si tawi na neɗɗo fewɗo na neɗɗo hulowo Allah haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴandemo hay ka adna ɗo naafi lahara ka ko jombugol goɗɗo adda tawtinamo hino anda ko jombugol goɗɗo adda tawto ko ɗum ɓuri moƴƴude adna o lahara o ko ɓuri hewde ɓe wiyoɓe jombata ɗiɗo
haray ɓe andi waɗi so ɓe wiye ɗum e wowlata kono haray no woodi buy fanande e hatta ɓe inna ɓe jombade ɗaɗa ko oɗa koɓe mari ko fiyo jibinama ɓiɓɓe amma ko heddi kon kamɓe ɓe andi koɓe watta haray noon jombugol ɗiɗo on feere o ala si tawi ɓeɗo rewɓe landama moɗi maɓɓe seedugol e maɓɓe jomba woɓɓe goo ɓayɓe nawlirtake e accugol ɓe ɗon jomba woɓɓe goo tawtina ɗon ko honno ɓurani ɓe wallahi ɓe suɓoto kisan yo moodi maɓɓe jombu adda tawtina ɓe yo woodi maɓɓe jombu adda tawtina ɓe iɗen andi ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗum ɓuri moƴƴande ɓe kadi ko noon kadi kama anna hunaka hajatan wa daruratan min janibi النساء فالملاحظة أن عدد النساء يفوق بصورة مضطردة عدد الرجال في أكثر المجتمعات ولكي تحفظ للمرأة كرامتها وإفتها فلا بد من التعدد haray noon ɗa ko bange gorko on darɗen ka bange debbo on kadi no ton kadi ko tawata feere o ala e bange sonnaɓen tawa hiɓe haddon jini e nawlireede fi honɗum no jeeyay ko taskita ndaara wondema konti rewɓe ɓen no ɓuri few konti worɓe ɓen e ndaaray e koɗoli buy ma honno wiyete e misiddaji buy tawa goɗɗo jibinay rewɓe jiwɓe tato nayo seeɓa gorko gooto si kontama koɗoli ɗin fof hande on taway si woni rewɓen ɓe wonay 70%, worɓe wona 30%, ma ɓeeɗa wona rewɓe wona 60%, ɓeeɗa wona 40%. joni noon si tawi gooto kala ko gooto haray rewɓe boy no woodi ɓe jombaka ɓe jombatake joni noon on tawɗo an wonaɗo taweede on sindo taw ko an hari heɓali moodi a innama ya yaw jombeɗa tawta goɗɗo haray ɗa weltori ɗum en andi nokkeli buy ka tawata hay sino dagi jombugol ɗiɗo kono ko ɓuri konko gooto ɓe jombata ma hay ɓe jombay koɓe suudiro e nokku goo no anda rewɓe boy jooɗiɓe wuura hama e hara jombaka hara no yurmi harum haray ɗuɗɗingol jombugol ngol ko nafa rewɓen tigi tigi nafa rewɓen ɓasona ɗum boy haray no hande jombaka إن المجتمع اليوم يمتلئ بالشابات الأوانس التي تجاوزن سن الزواج وكثير منهن يعتذرها الآلام ويألفها الحزن وهي ترى أقارب الزمن تمضي دون أن يتقدم إليها من يطلبها ولو فكرنا قليلا لرأينا كيف يمثل تقدس البنات في البيوت بلا زواج من خطر إنه خطر لا يعلمه إلا الله haray hande jama on société on fof wona guine ɗo tun kala ka yarɗa e anna on a taway jiwɓe buyɓe jombaka taw e feƴƴino duuɓi jombeede hara hiɓe jogii muusendeji e sunoji ka cuuɗi maɓɓe hiɓe yiide zaman on no yaade tun no yaade tun no yaade tun gooto araali inni no faalaɓe ɗum waɗi imamuɓe mbuyno andi hannde no woodi hara ko mawɓe goo naɓata kaɓɓe goro inna no tori duwa fi jiwɓe mum ɓe yo Allah hokkorɓe desal laaɓungal no woodi ko rewɓen tigi woni naɓude hara ko rewɓe tigi woni naɓude tentini noon jombaɓe seedama ɓe moodi mum maayi haray
iɗen anndi sinno tawno hara wona ɗuuɗugol e jombugol ɗuma on e honno wiyete ɗuɗɗinagol kala mo muɗum maayi on no seedi e jombede haw maya kono islam on no newni yo jombe kono noon mo harmini tooña ɗen wo masibo konko ɓe jiwɓe woni ka cuuɗi ɓe resaka ko masibo mawngo hay gooto annda on masibo ɗon koyna Allah subhanahu wa taala ibadallah amma qadiyatu zulm allati yahduthu min almutaaddidina lizawjat فليس ذلك ذنب الإسلام لأن الإسلام قد حرم الظلم وتهدد من ظلم في هذه القضية أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل جاء بالله أن في de toñe wonde wadde immorde be yettobe buyɗuɗɗina hara be haajaka e nunɗal ngal islamu mara bakkatu ton ko kanko wonɗo tooñi ɗon mari bakkatu fi kala a yiyay ayɓe islam ɓen ko ɗum ɓe waɗata publicité e nokkeeli buy ɓe holla jombuɓe ñande goo meɗen e nokkure har meɗen iwi ga meɗen yaade vacance e leyde Portugal ɗulle ko Bruxelles mais yihi ɓe holla Burkina Faso gorko jombuɗo rewɓe tato tawa ɓikkoy koyno ɗumanni ala ko ñaama ndiyan ala ko ñaama ɓe holla ɗum ɗo ɓe sabota yani ɗum ɗo fof ko yiiɗo ɗum ɗo o inna goɗɗo no jomba gooto hara ala ko ñaame hara no tampi goɗɗo no jomba tato nayo hara mo ɓuri jombuɗo gooto wona ɗum woni charte kono ɓay faale maɓɓe on ko fii sabotugol islam on e ko islam o yamiri kon kala ko ɓe anndi probléme ñino woodi e ɗum ɓe holla ɗum ɗo ɓeeɗo ko jombuɓe ɗiɗo ɓeeɗo ko jombuɓe tato ɓe holla misra ɓe holla afrique ga nokkeli buy probléme ji ko woni e mum tawa noon hiɓe jogii probléme ji temedere ɓurɗo ɗum si tawi yahi haa neɗɗo wiyaɗo yo hewtoy ko kammu tawa kanko mo dagini yo gorko jombu gorko debbo dombu debbo tawa hay mummunteji ɗin hay mummunteji dontori kaɓi allah kaɓi maani ɗen hay gooto men yaali dontori no jokki dontori e yaali kadi e yaali ciikuliri no jokki ciikuliri ma gertogal deyal no jokki gertogal deyal kamɓe noon ɓe inna gorko no waawi jombude gorko debbo no waawi jombude debbo inna noon ko ɓe jogii gannde ɗen tawa noon ɓeeɗo waɗugol ɗum ɗo e jombugol ɗiɗo tato nayo ɗum ɗo musidɓe julɓe wona gootum ay allah subahana wa taala yewtinen ko kamɓe ɓuri majjude mummunteji ɗin atto ɗum ɗo hewtude no wori bo inno jannguɓe haa yahi ka lewru janngi haa yahi ka tatte maayo si ɓen innano majji hara men annda jannguɓe ɓen allah kañum no anndi no gasa noon enen fewndo hannde buy emen anndi majjere nde allah subahana wa taala yewti en nden ɓa anndi ɗo hay mummunteji ɗi no ɓuri ɓe ɗo tawa noon ko wiyaɓe ko jannguɓe hooloraɓe kadi e gannde haray allah subahana wa taala o harmini tooñe ɗum no woni ko debbo woni ko gorko nde laaɗomo ɗen sunu maaki allah no yewti hadisul qudsi ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi fa ja'altuhu baynakum haraman fala tazalamu oy kono jeyaɓe am min mi harmini tooƴe e hoore am mi waɗi tooñe ɗen hakkudeji moɗon ko harmi woton tooñidir nelaɗo maake a zulmu zulumatu yawma alqiyama tooñe ko niɓe ñalande darngal siɗa wawi goɗɗo ɗum foti ko gorko foti ko debbo haray wota tooñumo dey sa tooñimo haray ɗa mari masibo adna o lahara o yallah danden tooñude yallah danden tooñede haray
nelaɗo ma komo jogi sone muɗum kala toñuɗo rewɓe mum ɓen ka adna ɗo o yiɗi oya o hawki oya o aro e ñalande dargal hara sengo makko goo no ooñi hara sengo o yarata sottinami abi hurayra radiallahu anhu o maaki wondema kala laatiɗo no mari rewɓe ɗiɗo o ooñi e oya o acci oya o oro e ñalande dargal hara gooto e becce makko ɗen ko ooñiɗe no ɓoyli fa innana nu'min bi anna allaha azza wa jal الذي شرع هذه الأمور لنا هو الحكيم الخبير العليم اللطيف قال الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا ويختار لنا بحكمته ما فيه خير لنا وصلاحنا ولا يمكن أن يشرع لنا أمرا فيه ضرر هري إذن قلت إني وندما الله سبحانه وتعالى o shar'inani en fiya kuuji ko kanko noon ɓuri andude ɓuri ñeeñude e ñeeñuɓe ɓen fof kanko ɓuri humpitade humpitiɓe ɓen fof ɓay mo andi hay ko suɗɗen ka ɓerɗe men ko kanko woni anduɗo newiɗo o yewten ka deftere makko teddude o tagi piiji ɗin fof o eɓɓi ɗum eɓɓugol kala ko tagata on haray ɗum hoddiranoma eɓɓanoma neeɓi o suɓano en noon e hikma makko on ko ɓuri e moƴƴande e ko ɓurata en nafude wawata wonde nde Allah subhanahu wa ta'ala anduɗo ko nafata en kon o shar'inana en hunde tawa lorrano wode mum ɗum ayata ɗum abadan ko siko neɗɗanke shar'inta hunde tawa mo miijo ɗum ɗo nafay aroya lorra kono kala ko Allah waɗi kon tawa nafoore no toon hay so jarriɓorikema nambara goo a taway yeeso ɗon ko nafoore wodi ko ɗuma feƴƴoyo andata jakka banni ɗum ɗo wanno haray en toroniri wattane yila tentini no marɓe juuɓe ɓen kadi no woodi marɓe juuɓe goo wiyoɓe kañum min ɓe ɓiɓɓan o nawlirtake ma yimɓe ara fof oɗo nawɗo o jombatako wattat ɓe inni wondema jiwo goo ben makko haɗnomo kala yalɗo fi makko ɓe makko inna o hewtal jombeede tawi noon jom hewti jombeede o ɓittike suno on waɗi ha o nawni tawi ɓa hewti ko maaya o wi ba makko baba fonte juuɗe mon ɗema kon amin ba makko fonte juuɗe amin o inni baba yo Allah harminane moƴƴere makko nden wano ɗalirɗami moƴƴere fi rek desal ngal noon o maayi haray ko ɗum waɗi sa heeɓi kadi paykum gorum faala ko jombude o faalama jombude o innina ya wallumo jomba eto wallamo jomba sa heeɓi jo fewndiɗo eto okkitirama hara kadi en salaki ɓe nawlire ɓayno woodi woɓɓe goo hara ko juɓɓen woni salato nawlire woɓɓe ɗon kadi ko worɓe mawmaɓɓe ina min mbiɗa ko ñawlitake ko jiwunni haray ko Allah muyani on fof ko ɗum ɗon o heɓata اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين الإسلام واخذل من خذل المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بين وأهل سبل السلام اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا حي يا قيوم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين على الكافرين اللهم انصر الصالحين على المفسدين اللهم انصر المظلومين على الظالمين اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فانصرنا على أعدائنا وأعدائك وأعداء الإسلام اللهم يا حي يا قيوم اجعل أولادنا وأزواجنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة ولا تجعلهم نقمة علينا في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا أولادنا وأصلح لنا نساءنا وأصلح لنا أعمالنا إنك على ذلك قدير بالإجابة جدير اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك نستغيث فاغثنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقم الصلاة No,